Pathian hruaina in September ni somni pahnih ni lai ni kan lo thleng vele tarang mai kan ngai ven lo thei lo hriat hrom bok si kan u nau te tual le na Myanmar lam chanchin thari ngai thale mia mai teng o karkalta inrin ni September ni som pariat khan than tlanga Myanmar Sipai ten Baptist pastor an thata arang kachak zungbun an du wangin akut zungtang an tansak thil thlendan media sang atalan dan chu hetiang ni Chinland Defence Force than tlang le Chin National Army tangrualin than tlang ko thlang lam India ram le Myanmar in rina hnaya lungler khu a sipai mun lu chuin an hal dar leu maya sipai engom zat an that heng he than tlang placement affairs committee chuan hetianga in beina thlenta ka hian than tlang khomi pui sangriat vel jinga atam zok fe chuan khuwa an chuasan ngal tian soya an hlo ka nge in Myanmar sipai junta ho chuan than tlang khuwa hi bitumin lai pui mangin an sai chiama puak thei thil le silai manga bein an lu chil ta ni sipai ten khuwa an lu chil hian in tam taka kang tua Baptist pastor kum somthum pakhat mi pastor chung bia khum chu in kang thel tura tlan chuak zinga hian a tel vea than tlang Association of Baptist Churches chairman Reverend Dr. Lal Uk chuan pastor chung bia khum hi a oma voi nian ka pa darkar khat nu vela ruang hi charni in akut veilam zungtang chu a zungbun lai chopin abo ti soi dirawadi newsina tarlan danin sipai ho hian asana bun lai le a mobile phone po an lak sak nge pastor chung bia khum ruang hi atuk pathian ni a vuia nia anupui le a fapa no pangte te pani akal san ani drilru a khoin thinlung ani atina tak zet mai junta howin than tlang khuwa an beina hian chena in somparia le sarkar building pakhata kang cheveka hemini hian Chinland Defence Force le Chin National Army tangrual le junta ho hi dar ka rukzet ani kapa CDF lamchuan sipai somthum an than ni in ani soi helai bial hian Myanmar sipai te nun ron na hi an torvoi khatna ani haulowa sipai te hian Chin state ta Roman Catholic le Baptist biakin te hi an tumbi ka mati hial turin an lo che to jok thin ani July le August thlapo khan biakin te hi ilwa sakin bungrua te an lo ti chia saktua sako sermun inti borban sakle biak buk chunga zu in te an han invel chu Geneva Convention bo chiana ni ti in ko hran tam takin junta ho dem na thu an lo chhuwa to ani September ni sompani thole zanpo khan than tlanga Johnson Memorial Baptist Church chu junta ho lai puimu hian alo deng fu towa tin pastor chung bia khum an ka hlum mani ni September ni somparu khan Mandalaya Falam Baptist Church pastor Thian Lian San chu ama Chennai na man ani ti Asia Pacific Baptist lam chuan an soi Chin Baptist Convention CBC chuan September ni sompakwa pathian ni khan tu chu siamin hetia Myanmar sipai ten civil mi te in le lo an bei chiam te pastor thamai po du tok lova an in nei jungbun rutura sipai ten aku zungtran an tan sakte arap thlak kan tia sipai ten biakin meu po za lova an bei thin te biakin an lua le bungru an ti chhi te civil mi te in le lo po an bom du mai te hi sakwa le sakho mi te palzu na na satakani anti Chin Baptist Church thu chua hi Chin Human Rights Organization chuan an official Facebook page sa an ta lang UK amun pe nei mihring dingna chanvo hum hal to pol Christian Solidarity Worldwide CSW East Asia Senior Analyst Benedict Roger chuan CSW chuan pastor chung bia khum chung te a thian tha te le amangai akal san tak te chu kan thinlung takin kan torpuya midang Myanmar sipai ten an digna chanvo an palzu sakle torna na sata kan tlen sakte po an torpui bok ti in torpui na thu asoya chuta khawvela sarkar sang te chu hmala turang enin khawvel huapa malangna om theinan kan au chuak ani sipai te rong tak ten mipui te chunga an hleilen na ra phlak taki ti to pani theinan ral thom lama hrek thoi hi atul tak zetani atibok Tom Andrews UN Human Rights Envoy for Myanmar point ramsang te chu Myanmar rama boina chungchang angai tuana seng le zual turin angena Chin state than tlang mipui te in le lo bom ani le Baptist pastor
thana hi Myanmar Sipai ten mipui te ni tin nun se om na sem mun hiala nu lun me khi chiang takin alan tira khawvel hian angai ven le zualangai tak meu chu ai puala poimo chu khawvel hian ataka campaign a ma ala ka ngai ani ati kan soilan zoi to September ni som pakhatin rinia CNL le CDF than tlang tang rual ten lungle ra junta outpost an lak sak chung chang chu than tlang khomi le sa pakhatin hetiang hian a soi sipai te chuan in do na hmun puya om ang mai in silayan met boka than tlang bola tlang pong pakhata train a beitu te chuan an kapa kho chunga police mun atang puin an kap let ve zela ti in sipai te hi mi fir fiak dik takan ni civil mi po tha hrena renga nei lo keini chu chin mi kan nia kan tlom theilo atima umai in rin zan vek khian than tlang atanga kilometer somthum ponga le ko om chin khopui ha kha sipai le CDF te anin belia mi pathum velin hliam an torba ka sipai ho lai pui wangin in pakhat akang bok September ni sompasari zirtomni khan yangan region a kayan township PDF mi pani than nia pakhat an man bok rin lo dawin che kan lak lai in sipai te nen kan in ma chon angai thuta kan mi le sa pani chu an thlua pakhat an man bok ti in PDF officer pakhatin a soi kayan PDF te hian tual chung khelmual kianga sipai checkpoint chu grenade mangin an beya ma se an grenade man te hi apua theitak lo wangin lo thei lovin sipai te hian an kap zuita ani officer hian sipai lama thi le hliam om dan a hria lo thu a soya kayan khotwal mi te soidan chuan hetianga security checking nei hi sipai te ti fo dan ania check pa nga hi chu civil mi tam po noklem lo anga alan na chena om ma se an thu nei na ti lan chak lu tuk hian boina athen thin ani ma jok PDF officer pakhat tongkam han holo kela thingtlang khote takte te thunun tumin an thu nei na an pong ma thea dorle kongkam thil zuar chung koi zonat te an ti top saka an manin khuwa an om chila kholuna le chuana an dang thul mi puite tan sipai ho nuam leng chu pu rik takhi ani ringot mai ani heti la hian junta ho po Myanmar ram phaizo lam ai ma in chin state le kaya state ram cheng chia le tlang rama anin lo hnem fe mai a chan po heng mun rem lo le biru tlang ka ta hi ral thuam keng pol ta tan in lam bun na mun du thu sam ol sam taka an mani po an big bo zung zung theina ani tlat chu tiang bokin phaizo le kho pui mun yan gon region anga ta chuan hel le PDF te point chet la khar san tia rolrala in beile in barakhaih po saktal mai August lati lam khan kayana junta ho ruat rorel tu win khain chu thania hemenu ni ni le ka o bin khuwa a cheng long sipai lieutenant chu tha ani le bok tun thlatir khan yan gona sipai pani tha ania pakhat jok phei chu 139 light infantry deputy commissioner ani nge September ni som pathum le som pasari in kar khan junta hovin rol rala chena venan ti in khuwa dapin an beya mi somthum panga aya tlem lo an man ninga ni kalta khan sagain region a sagain khuwa PDF le junta ho ani kapa chang u PDF mi panga la in van thoina an to kani chang u khothlang lam mel ni vela methikio khuwa in beina thleng boka junta ho hian helicopter tho chho pui mewin PDF ho hi thapui thoin an beyani he in beina hi sipai ho maitel tawar an bom chia saka wanga thleng ani pakhata sipai ho in ko sang sanga be pui an thlak tablet turin PDF lamin rorala che thoin sipai kalvel an lo lambun ve boka methikio khodaya in kana hian dar kar khat vel zet aw ani PDF foi tu pakhat chuan nimin khan junta howin thingtlang ko then khat an runa PDF ten chil pu bom mangin an lo beilet thung husky mangin miron beya kan unau te zinga pakhat chu an that ngala ral sai thiam an nei ni in ka hria ti in junta howin thlona mangmewa an bei thua soi hetia husky ti a soi hi eng thlona nge hriat ta har a reng fu maya Myanmar Air Force ho operational aircraft zinga husky alang mangsi lowa Command HH-43 Husky helicopter ani rinom hetiang copter hi Vietnam war lai khan an mangna sa tunlai a chuan ram khat Air Force zinga mang an omeu to lo Facebook lama methikio akwa tanga lak ni omtak sekhon somle ka sei video ala roi maya he video hi mi pa kumlano pang taksilai keng junta ho niarin thei ten wangpali chirina bolsira thingthi tura anti lai le
chu pa chang u pdf tia a aulai langa pdf hruai tu pakhat chuan heng ruang le junta howin an man ni an mi le sa te an ni thu a soi he khu ami ten an soidan chuan ruang hi junta ho hian an chan soma zinga an nu le pa ten an ruang bung rem rum hi vakhomin an phum thata ani Myanmar na online news chuan heng mi thi chung te le video alang junta howin an man chung te hi biak po tumin an be ngial ama se tuma biak po thei an nei lo ani tual chung mi te chuan he in beina hian junta lampo phoriat lai an thi ni in an soya sipai thu puang tu major general jomin tun chuan adan pa ngai angte in media mi te phone call a chang le du tlat lo ani Changwu Township Information Committee in zirtawmni zinga report an siama chuan junta ho hian lo nei tu te motorcycle engemaw zat an ruk sakani Mandalay Township North Hugi Region Li Pio chu Burma Sipai ho in ral thuam lian hmanga an ka chiam awangin khawchhunga cheng civil mi pali an thia midang pali in hliam an tuar a chena in pathum a chiat thu tual chung mi pakhatin a soi Li Pio khua a skula Burma Sipai mi somnga chuang ta chuan omhmun an khuara September ni somni zandar sompani vel khan an omna hmun atangin khawchhung mi pui omna in chuan kap chiama khawchhunga cheng mi pali chu in chhunga an thi ani sipai ho hian in bang vel an kap chiama ral thuam lian puak thomi voi riat lai an hriani silai hmangin in tam tak an kapa mi pali thi te ruang hi an la khoi ange an kalpui hriat ani lo liam tuar ho hi Mandalay Hospital an da mi pali thi te ina hian sipai panga duty turin junta ho hian an da ani Li Pio khua hian sipai ho in an ka hlum tak te ruang hi mu zui tur om lovin an da bo thin ni in soi ani a September ni som pakhat khan bike nen atlan civil mi pakhat an lo ka hlum to boka emi tum hian mi pakhatin hliam atur boka in ka na na sa taka thlen thina wangin Li Pio kho mi pui te le an kho bul hnai vela om te chu thlabar takin an om mek ani Thailand sarkar chuan Myanmar le Thailand ramria ral thu hmanga sumdong te me mi ani the nan bei pui an thlak don ti people media chuan nimin khan ata lang Myanmar le Thailand ramria hian tun hma atang toin ral thu hmanga sumdon na hi a hluar hle a Thailand atangin Myanmar ram chunga du tok in ral thum che sang changi laklu ani reng thin ani Thailand sipai sarkara defense ministry tu puang tu lieutenant general kong chief chuan Thailand Deputy Prime Minister thu pekin Myanmar ram sipai sarkar donan pol pakhat chun ral thuam chi sang Thailand ram kal tangin Myanmar ram atol lu antum ti hriat ani wangin Myanmar ram ri zonga security te ulu taka duty tir ani don ti asoyani Thailand Defense Minister General Prawit Wongsuwon chuan Thailand sarkar chuan Myanmar ram chunga tharum thona engchi po kan thlop lovani ti in asoya he thila wangin Thailand sarkar chuan Myanmar ram chunga ral thom engchi ma tollu ani lonan security force te an da uluk to hle ani ral thoma sumdong te poisa chalai vel dan bo hriat tumin an chuina sa hle ni in soy ani a Lieutenant General Kong Chi pachuan ral thoma sumdong te hi Thailand sarkara hnathok te po ani nam noi thin ti hriat ani wangin man chu ani chuan an chunga action na tak pek ani don ani atibok nimin thole ni khan longtlai is bial tu MLA pu is biak zawa chuan a bial chung sangau pangkhua thaltlang le sentet fiang khua te kan u naw Myanmar atang aral tan omte din mun tha chiang turin a hmuna kalchilin a enfia longtlai is bial tu MLA hian sangau kho chung aral tan te din mun a hmuna ngei kalin a enfia an in enkol na tur sum fai le silpulin thanem tak ral tan monitoring te hena a hlan sangau kho chung mun rang atlo zo hian pangkhua lam apan ngala bial tu MLA hi party hruai tu te VC block le unit hruai tu ten an trol om ral tan lam atangin zai thiam nula bektein a troi om bok pangkhua a hian kan unaw ral tlan te thanem tak an om meka heng kan unaw ral tlan te hi bial tu MLA chuan sehum an tor remati lo thu le thamuang taka an hun mang tura du thu soin a bial chung le zoram mun ranga kan unaw ral tlan om te chu a thei tok a tranpui a du thu a soi pangkhua kan unaw ral tan om te hi bial tu MLA hian kong sangin tranpui na alo hlan to boka tuntuma po hian an mangwa zual pui chok zang khai tu tan chung sum fai cheng sing kan le silpanim thanem takan hu chia
bial toi me le hian pang khua tangin thal tang khua a to le ngalin VC unit roi tu le mi poi mo then khatte an lo dong songa thal tang khua hian ral tan te din mun a en fia zo nuwa ral tan te en kol nan sung fai cheng sanga le sil pulin engemaw zat a pe bok thal tang khua hian kan hnung maya kar kal ta maya mei cheno bang pani tengki chunga che sol wanga nuna chan ta te ralna hun bial toi me le hian a nei ngal bok sentet fiang khua hian ral tan te din mun a hmuna a en fia zui boka sentet fiang VC unit le ko tlang ruai tu ten an lo dong song sentet fiang khua hian ral tan te en kol nan bu fai bek le thil dang trampuin a te a pe to a tun troma hian ral tan te en kol nan sum fai cheng sanga le sil pulin engemaw zat tan hu chia zui ve le bok ani bial toi me le hian a bial chunga ral tan om te chu ruat tak le ril ru ha dam taka khotlang mi pui thu nei tu ten an en kola phut thu soin hetiang thil thati hi pathian du zong ani ti in soi Central YMA Myanmar ral tan te chom dol tu pol committee member le NGO United for Democratic Myanmar te chu nimin khan Central YMA office anin koma ral tan te chom dol chung chang an soi ho in kom ho na hian Myanmar MP pali MLA pathum le NGO United for Democratic Myanmar foi tu mi pani antela Myanmar ral tan te trampuina le tuam hlom na tura YMA malak na sang an lom thu le har sana lian zok thleng thei reng ani wangin YMA kuta ani ngat hui le thu an soi Myanmar lam ho tu ta chuan Myanmar ram tual chung din mun le NUG malak na te an soi fia sarkar mi le sa CDM zom te chung changa malak na tu sang te po an soi bok ole tun chuma tan chon khati chin kha kan du tok ri le photanga video update tak len kan lo le thuayang tin viewer ta jinga kan channel min la subscribe sak loin om chuan subscribe ti kha min lo me sak zewa min lo subscribe sak ngei turin kan han ngen chawa tin kan video upload tharte in lo don ngal zel theina turin in tan po arem chan jok na turin notification bell kha metula ola in da don ya